Sad će se vrnemo. Znači idemo na vam. Eno ti. Tu držimo folklor. Leti. Ovo je moj traktor. To ti se s Filipa da njih slika nego izlači. Ova vada. Ovo je Evropa. Tamo je Bugarska. Ovamo je Srbija. To su bandere gde pustamo struju. Do 1919. godine ovde nije bila granica. Tamo Trekljano, opština Trekljano. Bilo je to sve spojeno sa dalje Kovačevci i tako dalje. I Bosiratska opština cela potpadala je pod Bugarsku. I tu su svi živjeli. Centar Bosiratske opštine, Bosiratskog krajišta se zvao, je bilo Izvor. I crkva Sveta Trojica, tamo je bilo preko 37 esnafa, kafana, trgovaca. Onda greškom nekih starih istoričara, kako već, starih političara u stvari. I šta se desilo? Desilo, važno, hvala Jugoslaviji i Srbiji što nas čuva od 1919. na ovamo. Mi iz Bosira smo prezahvalni. I sad je samo ovdje jedna uspomena, jedna vadica na kojoj se mi svake godine, jedan put godišnje srećemo. Tako da su ovde skupe nekoliko hiljade ljudi, 7, 8 do 10 hiljada ljudi. A svojevremeno bilo možda i 100 hiljada ljudi, 500 autobusa su bili tamo. Kad su ljudi dolazili, mi sa naše strane, da kupimo one bombone ljute, da kupimo kačkavalj, sir, prve trešnje, šta god u trgoviji, oni ovde kod nas čokolade, uniform ženski, gume, naftene peći, šta li već ne. Trgovija je radila, plus su se ljudi viđali, tu su bile slike maršala Tita, Georgi Dimitrova, držale se govorancije. Izigramo tu folklor, se predstavi opština Trekljano, postavi se opština Bosira, Centar kulture i sportski savez, njihove strane isto ljude dovedu. Jedne godine smo mi domaćini, jedne godine opština Trekljano, dođu neki gosti iz Bugarske, neki gosti naši i tu dođemo i sa kolegom Stefanom iz Nacionalnog saveta, kao ove godine što je bilo. Dečica se igraju, ljudi si kupuju, piju, vesele se, druže se, kao da granica ne postoji, što će jednog dana tako i da bude, ja se nadam, u nekoj Evropi ili kako već, da granice ne postoje, jer mi smo jedan narod, pravoslavni narod koji se voli, koji se poštuje, koji ima svoje tradicije i mi nema šta da delimo. Mi se volimo i tako treba da ostane za budućnost. A može, mora vrne pri vas, on mora se vrnu u selo, da bi išel u Gornje Mala, da ide u onamo gore, ko vaj što umre, se ga baba, da on se mora tu vrne. Aha, pa ne, ali ja mislim da... Interesantno je da se u ovu crkvu ulazi na neobičan način. Sve je obrnuto, no što je normalno. Na ulazak u bilo koji objekt. 830 i neke godine su se meštani ovog krajišta, dok smo mi bili pod Bugarskom, okupili i hteli su od tadašnjeg paše turskog da naprave crkvu. On im je dozvolio kolika je koža vola. Onda one uzmu i na tanke kaiši. Upravo porade na veličini crkve 972 metra kvadratna. Znači ogromna crkva je to. I onda niko ih nije dalje dirao. Bila je sa dozvolom turskog paše. Tu je narod ostavio svoj krv i znoj. To je narod izborio i izdvajao ispod nokata u ono vreme kad je bilo vrlo teško vreme za življenje, vreme turskog ropstva.
Dobrodošao u naš Bosilegrad. Trenutno se nalazim u selu Belut. To je selo u sklopu Bosilegrada, inače može se vidjeti deo naselja Bosilegrada. Selo Belut je jedno od 37 sela koje okružuje Bosilegrad. Karakteristično za selo Belut je farma Osmi dan, gdje je zamišljena da bude kao etno selo, pa možda čak i ekostaza. U njoj su izloženi stari predmeti i alati koji su se nekada koristili. Farma je otvorena non stop, ne naplaćuje se ništa, potpuno je besplatno. Može se prenoćiti, može se doći na izlet od želje i mogućnosti gosta. Karakteristično za Bosilegrad i za sela oko Bosilegrada je čista priroda, čista voda, čist vazduh, tako da izvolite, dobrodošli ste. Deco! I folklor igraš. Ne, i to. Ajde, kako ne. Ja sam Vladica Manasijev, coach trener u fudbalskom klubu Mladost i predsjednik Sportskog saveza opštine Bosilegrad. Mladost kao Mladost je formiran 75. a pre Mladosti postojalo je klub Jedinstvo, kojeg su formirali policajci koji su bili na službovanju u Bosilegradu, iz unutrašnjosti, i naši omladinci. Posle, oko 21. septembra 75. godine se formira naš klub ovde, Mladost Bosilegrad. Danas se takmičimo u 5. ligi Fudbalskog saveza Srbije. Sad ove godine imamo ambicije da napadnemo to prvo mesto, pošto sledeće godine slavimo se 50 godina od postojanja. A naš najveći cilj je usmeravanje dece u sportskom duhu. Da napravimo prvo ljude od njih, pa dobre đake, tek onda sportiste da napravimo. Ali dobre ljude mora da napravimo mi. To je naš najveći cilj. Kod nas je sve besplatno, kod nas sve opština Bosilegrad finansira na čelu sa predsjednikom Zaharijevim. Znači nema ni članarine, putovanja su sve obezbeđena, prevoz plaćen, hrana za decu plaćena, sve to, oprema, fudbal i sve. Teren je slobodan uvek, nema plaćanja, nema članarine da bi sve to pokriveno od strane opštine Bosilegrad sa Vladimirom na čelu. Danas se kod nas održava međunarodni uspon na planini Crnog u organizaciji Sportskog saveza Mladost, u organizaciji opštine Bosilegrad. Ekipa iz Surdulice, lavovi. Nalazimo se na vrhu Crnog, vrh sa 1881 metar nadmorske visine, najviši vrh Dukatske planine. Poslije ćemo se ispustiti i malo, pošto se organizuje pravi vaša, recimo, kotlina. Tako je. Ljudi iz Bugarske, ljudi iz Banje Luke. Da, imamo prijatelje iz Čilea, gosta. Mora da bude i međunarodni, tako, sa sve strane. Eto, danas smo obezbedili preko opštine 17 vozila iz svih tih firmi. Direktori su lično vozili, dali doprinos da se dečica osećaju bezbedno danas ovde. Hvala na 61 damu iz Bosilegrada, domaćicu, koji su omesili divne zelnike, zeljanike, pite, slatkiše, šta li već ne, koje su umotvorine naših baka, naš zeljanik, naša bugarska banica Tegljana, sa ovih naših krajeva. Ovi ljudi što dolaze od negde i ova naša su tu, bliski, skoro isti. Vidjet ćete nove ljude, vidjet ćete istu kulturu, vidjet ćete pravoslavlje na naš način. Dođite nam, čekamo vas.